Abasirikare b'igihugu cya Mali 20 biciwe mu gitero gisa n'ikintagondwa za Kisilamu bivugwa n'abanyepolitiki bo mu karere n'abategetsi mu gisirikare. Sudani y'Epfo yemeje umuntu wayo wa mbere wanduye virusi ya corona. Riek Machar, visi perezida wa mbere, yarabitangarije mu murwa mukuru Juba. A case of COVID-19 in an individual. Mahmoud Jibril wahoze ari umuyobozi wa guverinoma y'abarwanyaga ubutegetsi wahiritse mu 2011 Muammar Gaddafi wari umuyobozi w'igitugu yitabye Imana ejo ku cyumweru azize virusi ya corona i Cairo mu Misiri. Hari Abanyakenya ejo barenze ku mategeko ya leta ababuza gukora ibiterane bajya mu misa y'amashami yabereye ejo ku cyumweru mu rugo rwa pasiteri wabo. Muri Tunisia, umugore wa mbere mu mwuga w'ubuganga muri icyo gihugu, Tawhida Ben Sheikh, niwe wa mbere ifoto ye yashyizwe ku note nshya y'amadenari 10.